Ćemo još, da im ne pada kiša, staviti. I imamo jedan krov, da ovdje ne mogu pokisnuti. I tu imaju ulaz i tu ulaze i izlaze. U košnici nemaju kralja, jer je ovo ženski cvijet, nego imaju kraljicu, maticu. I ona njima sve naređuje šta da oni rade kada idu na pašu, kada ovo, kada ono. I onda pčele izlaze van, skupljaju nektar sa cvijeća ili pelud, jel? Cvijeće daje i med i pelud. I onda to unose u košnicu. Onda u košnicu kad uđu, imaju ovako ove svoje. Znači ima 10 komada ovako ovih ramova. I sad jedan dio ramova koriste za leglo i unutra su matica polaže jašce, unutra su mlade pčele koje se rađaju, umiru. Znači košnica funkcionira cijelu godinu. A drugi dio ovoga ramova ovako spremaju, ko što ovdje spremaju med. Da bi se on vrco, ovo je poklopljeni med. To pčele da se ne pokvari med i da im ne curi dolje po košnici, one to lagano sa onim voskom zatvore, taj med. I onda kad su gladne, onda ovako ovo otkidaju i unutra je med. Sad kad bi mi ovakav poklopljeni med stavili u vrcalicu, ovu koja se okreće ovako, taj med ne bi izašao van, nego bi ostao tako poklopljen kao što je. Da bi izvrcali taj ram, moramo i mi kao i pčelice otklopiti ovo. Znači imamo ovako ovu jednu viljušku, češać, šta već je, i idemo ovako lagano, to moja Dunja zna, jel da Dunja? Ajde pa će vam Dunja pokazati kako se to otklopiti. Evo Antonio, vidi ga, ajde! Bravo. To je matič. Pokazat ću vam, čini se da sam i ostavio matičak, samo to treba naći. To je sad trutovo. Treba mi vremena. On neće ubosti, ili on Jel ja ovo trut, Gogo? Ovo? Da, to je trut. Da. On je veći nego pčela i on nema žalac, nema ništa. On je, eto, tu tako da smeta. Evo ova bi možda mogla izaći. Evo sad ćemo vidjeti. Neće izaći. Sad iščupat ćemo. Evo. Vidite koliko je mala. I sad postoje, kao što postoje tete u vrtiću, tako postoje pčele koje se brinu o tim pčelama. Hrane ih i sve to. Pazi glavu. Tata, mogu čuvati. A možeš, ali neće... Ne neće curi, čekaj da se malo nakudi. Ej. Samo vrtimo. Malo, jer on radi i onda izbacuje svu tu prljaštinu iz sebe, peludi, što ima, zna biti pčela, mada mikroprocjevanja, od voća. Imate med od uljane repice, to imate kod nas na ovom području. Imate bagremov med, lipov, suncokretov, dolje u Dalmaciji ima kaduljin, lavandin med, med od brjeska, od kestena. Znači negdje od 15 do 20 toga. Lipa već ima ovaj cvjetić. I za Saniku, znaš? Pa Josip.
To bijelo isto je. Izgleda kao da je bijelo i da je ovako. Znači da sam ja poslije gore lici. Ja sam nisam. Ovo je prazno skroz.